Tugot, di napalabas. Tinapalabas, madandanagan ni Doña Dolores, gapo iti ilalabas da iti mansyon. Nakuna mo ti balasa nga awan ti rumbang apagdanagan ti baket. Nadanon nga rod dadayana ti lugar a nakakitaan na idi ka ni Ruben. Nagdamdamag daytoy. Nabangaran ni Diana, gapo ta imbaga ti may sa lalaki a nakitkitanan akadwa nila kay Ignas. Saan mo't abasta na matilatan ni Doña Dolores as ibibiyag pa'y ni Ruben. Iti sa bali abangir, agtultuloy lata ti panangsapol da Brando ken ni Gardo. Kaya't mo't abalsan ni Brando ti imununa, gapo iti inaramid na kenkwana. Iti daytagon daway, binilin ang naimbag nila kay Ignas ni Gardo, akanayon ko mga ganad, gapo tanangato apader, tidungparen na. Kabayatan na, mangmangan da Brando iti may sa apakanan. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapauluan. Tugot, ti napalabas! Sigurado kayo nabsog kayo amin ay? Wait, Brando! Hindi kagdanag, tanabsog kami. Awan kayam, kumatang ka pa iti sigarilyo mi ha? Okay, noday tati kayat yo. Ha? Ano pa, Brando? Sino ka dito nakitam? Jay may sa servidora. Mailasin ko day ta babae. Anya? Kakadwa, Oh, da kayon ti makamong agbayan. anya? Umuna ako ni Tulugan. Oh, sige, Brando, arreglado. Ato iti kwarta pagbayad yo. Sino kami tayo babae, Brando? Kilahat-lakit dingi mo na ka ditilugan. Sa anak laki ding agbidot kakadwa. Kayan ayat day dya babae ni Gardo asap sapulen tayo. Kasta? Jak lamalagi. Noan niya tinagan day dya babae. Nabayag ngaminan day dya pasamak. Amo kong teramidan tayo kakadwa. Saan tayo na mapanog pa'y amang sapol ka ni Gardo? Brando, amo minti agay ay ayam dita panunod mo. Isungay mo na akong dito ilugan. Tama nga nung mailasin nakmut day dya babae. Nakita ka idin na nagkuyog da ka ni Gardo. Day dya babae tinangati pa idi ka ni Gardo alumapan kanya. Oh, anya pa lang ano teraramidan tayo, Brando. Kamagan tayon day di babae. Relax, kakadwa. Nagado ti tao iti pakanan. San tayo abasta makamagday dya babae. Aguray tayo iti umno akan ito. Brando, anya pa lang teraramidan tayo. Sarkan tayo natipakanan, kat alaan tayo day di babae ngay bagbagam. Aguray tayo pa itinapinta sa gundaway, kakadwa. Itay tayo pa lang agururay iti napintas agundaway, Brando. Dayay, kakadwa. Ha? Rimuar ti babae. Nalabit amapan agibal lang iti basura. Oh, anya pa lang nga roter aramidan tayo ngay, Brando. Kamagan nyo adagos ti babae. Agtignay kayon! Asigag ako ni tipakanan a pagtrab-trabahuan ni Alona. Naskan ang maitad ko kankwa na tinabati na apritakan na. Sigurado ang kasapulan na daytoy. Ni Alona di tinangnan lang iti lalaki. Kat inlugan dan iti nakaparada alugan. At Diyos ko, adanan ka magka ni Alona. Alona! Tata Ignas, Gardo. Apay, Celia. Anya tinapasama ka. Agkalma ka kumalaang manang. Apay ngagtartaray ka ngayon masidag ka na kami. Ni Alona, kinamagdag iti lalaki. Anya ti aramidan tayo, Tata Ignas. Diyos ko. Manang Silya, nakitam ka din no anya ti plate number tilugan anang itaray kan kwa na. Saan? Galaat nga minti amin. Diakon na panunot akitaan ti plate number tilugan. Manang Silya, Tata Ignas, dito'y kayo lang. Barang makamakam ko pa'y tinangilugan kanya Alona. Ipatandag! Sino kayo? Apakin ang magdag! Anya daramitan nyo kanyak! Di na ka din mailasin? Ha? Uwan! May lasin ka!
Si katinang danog idi ka ni Gardo. Kumpirmadon. Am-amom ni Gardo asap-sapulan me. Anya, api asap sa pulan yun ni Gardo. Dakkel ti basol na kada kami. Babaen ken ka. Agparang to kada kami ni Gardo. Anya, Mayat da ito'y agundaway. Isonton na mismo ti umasidag kada kami. anya daramidan nyo kan ko na. Anya pa'y kuma. Inutin mi apatayan ni Gardo. Awanan kayo tibain. Api nga raramidan nyo ti gastoy kada kami. Sumartanggan! Awan madla ti maramida. Kaputan nakapungod iti imam. Kastamad ng tisaka. Buyay! Iparpartak mo pa iti panagmanayhom. Diyos ko, di mo ko mabaybayan niya, Alona. Sapay lang kumata, makamakam ko pa tinangiluganan dakit ko na. Grupo lakit tinilinton, tinangkab magkanya, Alona. Awanan ti sa palipay nga atapag. No saan at ti grupo na. Magpaspasara ka. Nasken amakitak tinangiluganan dakit ni Alona. Di manen ladawan ni Ruben tikit kita Dayana. Di ka di mauma amang mat iti rupan. Kailiw ko ni Ruben, Mama. Nabangara na kidinaamuak nga adda iti nasaya at akasasaad. Imbagak matan kan ka, Dayana. Di ka unay mang namnama itinamuam. Amang ano karuprupa lang ni Ruben tinakitam iti. Sa anak lakit ding agbidot, maipapankan ni Ruben, Mama. Sa anak amapukawan itinamnama. Agkita kaming tumatlaang iti kabiitan a panawan. Anya? Pangaasim, Mama. Saan ko maapasig a negatibo ti ibagam kanyak, maipapankan ni Ruben? Dayana, anak ko. Sikat ipampanunutak. Nakakaasi ka namang pampanunot kan ko na. Mama. Isulaang ang tilinaon ti panunot mo. Oh, sapay lakuma, tamaawatam ti kayat ko asawan. Mama. Dolores! Diyak mo, no? Kasyam ti anak mo, wano saan? Ha? Kapayan ay bagam ti kasta manangan si. Saan nga iti panakibiyang, Dolores? Sana nasaya ati bagbagam ka ni Diana. Auntie Ansing. Imbes sa tulong nga mamang patib ka rin ti pakinakam na. Saan mo? Tad adda dagdagam ti sa mamarikrik na. Anya? Madlaw ko adi mo amo tagisuro iti nasaya at apang magbaga, Dolores. Diana, dayto iti tandaanam. Panagpasensya, ti tulbog, ti panagbaligi. Auntie, nagmayat day tanga imbagam kanyak. Talaga mo, Diana. Panagpasensya, ti tulbog, ti panagbaligim. Dayta ti kasapulam. Tapno magunod mo, ti tartari gagayam. Pangasim, di na ko maipupok iti dayto asilid. Agpagpakasiyak. Nagmayat adenggan ti panagpakaasim. Miss, nagpintas ka. Di nakigaman. Ayok ka. Adda nga agminarti kinapintas mo. Magpakpakaasi ka kanya. Parwarandak dito di na kipupok. Sana mabalin. Adda plano mi nga ramidan. Iso nga agtalinaid ka iti daytoy asilid. Iti kanitong agparang kada kami ni Gardo. Agpada kayon ton apatayin me. Anya? Dakkel ti basol ni Gardo kada kami. Iso nga agsagana itaday jay atao. Brando, ayan ti kaayan ayat ni Gardo nga ipagbagam. Adda iti maysa asilid, boss. Inrakid me. Jak amo daytoy a plano ma. Nasken ka di nga aramidam daytoy. Kilaat ngamin ti amin, boss. Idimangmangan kami. Nailasin ko day dyan babae. Napanunot ko akong magan. Tapno agparang kada tayo ni Gardo. Sa bagay, addamat puntom. Mayat daytoy a napanunot mo.
Kayat ko ang makita ti ibagbagam akaayan ayat ni Gardo. Sumurot ka kanyak, boss. Mapantay ti silid anang ipupukan mikin ko na. Hindi na kasit ka na. Umadayo ka. Awan ti rumbang apagbut ngam kanyak, miss. Anya tinagan mo? Anya tinagan mo, kunak? Sungbatan nak. Alona, tinagan ko. Alona gayam tinagan mo. Adda lang nga dayto yung babae. Napintas, ken naamo ti rupa na. Ayan ni Gardo. Diyak ka mo. Saan ka di asika ti kaayan ayat ni Gardo? Apay anak ko na maadi mo ammo ti ayan na. Diyos ko. Naskan nga gulpudak. Tapno sana may sagmak ni Cardo. Alona, kasarsarita ka. Ibagam no sadino ti ayan ni Gardo. Talaga diyak ka mo tinagan na. Manmano kami nga kita. Anya? Sigurado ka? Juan, nabayag pa yan na diyak nakitkita ni Cardo. Diyak matamo no sa dino ti pagnanadan na ita. Juan, nabayag pa yan na diyak nakitkita. Imposible. Jak mamati iti ibagbagam. Amok nga agul-ulbud ka lang. Sa anak nga gululbud. Ibagbagag tagpayso. Madlaw ang mabisin kan. Kayat mo timanghan? Diyak kasapulan ti taraon. Waya-waya andak dito. Brando! Apay, boss! Ikan nyo iti kanan da ito yung babae. Kaasimat, numabisinan. Anya ti makunam iti inaramid ko, boss. Magustuhak ti inaramid mo, Brando. Sigurado nga agparang to ni Gardo. Apaman amaamuan na nga da iti ikot tayo ti kaayan ayat na. Wen, boss. Masiguradok tayo ta. Saan tayo nga agbannog pa amang sapol ken kwa na? Iso mismo ti mang sapol kada tayo. Nalaying mat nga agpili da dya Gardo. Napintas ni Alona akaayan ayat na. Amom, boss. Kurso nadak dahi dya babae. Nagpintas. Kaslamot laki ni Senyorita Diana, iti kinapusaksak na. Brando, jak kayat ti panangidilig mo iti dayja babae kini Diana. Gaputawan ti umasping iti kinapintas ni Diana. Pasensyakan, boss. No saan nagapukan ka? Saan kumaan nakalibas da Diana? Ala, bantayan nyo na imbag ni Alona. Patsyek asap-sapulan itan ni Gardo ti kayan ayat na. Agsubliak matla adagos ijay safe house. Di tayo mapukawan itinamnama, Celia. Patyag, masarakan ni Gardo ti anak ko. Madandanagan nagtata Ignas. Apay ang mapaspasamak kada tayo ti kastoy. Awan ti sabali ang mga ramid iti kasto iti anak ko. No saan adag iti kabusor mi. Tata, At dalakit di pa kainaigan ti grupo ni Lindon iti panangkem magda iti anak ko. anya? Awanan ti sabali ang maitudo. No saan ati grupo ni Lindon. Diyos ko. Ibagakan ka ti agpayso. Nakarangat ni Gardo ti grupo ni Lindon iti naminsan nga aldaw. Anya? Nalabit. Kaya't damot ti agibalas. Gapo iti pan nakatay ni Brando. Anya? Natayan ni Brando? Wan, Celia. Inrakad ni Gardo iti punti kayo iti kabakiran. Rumbang lakan kwa na ti kasjay. Nagdakas na diya tao. Nalabit aday ta ti rason. No apay akin magda ti anak ko. Hanggang kasano ti pan nakaamuda? Nga adda pa kainaigan ni Gardo kun ni Alona. Day ta ti Jack Amo, Celia. Jack masungbatan day ta. Amamukan, Dolores. Sana rumba nga upayam ni Diana nga anak mo. Nagsingpo ta balasang. Nasirib, kan manang ipatag. Manang, Amom ka day, no anya ti ibagbaga na kanyak, maipapankan ka. anya, manang ansing.
Saan na ka mabali na guraan? Gaputa, ipatpatag na ka nga inana. Anya, Araramidon ni Diana ti amin. Tapno saan na ka kabilan ni Lindun. Idiada kay pailangi dya mansyon. kasano ti pan nakaamom iti dayta manangansing? Imbaga mismo kanyak ni Diana. Nariknak ti panangipatag na ka Dolores. Manang, No, amirisik ti pasamak. Talaga mo't asaan ka nagbalin na nasaya at nga inaken kwa na. anya, Sana ya apod no ti bagbagak Dolores. Numapanak idi ja mansyon. Ni Silya babaunen ti mga aywan ken kwa na idi ubing pay. Ngamsika, anya ti raramidem. Kanayon kay ja pagsusugalan. anya, Ay, amo kamin day ta. Gaputa may istorya day di Roberto akasinsin ko. Tinaalas nga ugalim. di mo amo ti sasawam manangansing. Nasakit nga aklunan ti kinapudno. Sana ya Dolores. Manangansing, Dito'y balay ko. Saan nga agbalin ti kinatangsit mo? Nusan laga po ni Diana. Nabayag ka na pinapanaw. Akasi ti inaramid mo di kanyak no umayak ija mansyon. managimula kagayam iti sakit tinakam manangansing. Ay saan? Saan na ka nagimulay ti sakit tinakam? Malagip ko laeng tinararamid mo di kanyak. Mapagduaduan ti lugan nga dati ti igit ti kalsada. Nalabit aday ito'y di lugan asap sa pulag. May salang abalay ti makitak. Naulim ti aglanok. Anya ti mapasama kanigardo. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.